Bafowethu, namhlanje usuku la khona-ke abantu balindele-ke ukuthi-ke uMthandeni SK-ke laphana-ke azogqiba igusha-ke laphana-ke njengoba sazi-ke ukuthi-ke iyona ngoma-ke le azohamba nayo nentokazi-ke azodedela ngayo-ke i-CD cover-ke namhlanje ntambama. Ubekade eshilo-ke ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi nakanjani-ke namuhla-ke uzokwenza show-ke laphana-ke ukuthi-ke uyayidedela-ke ikhava la hambisana khona-ke nentokazi-ke laphana-ke. Sikhumbule-ke negusha-ke wenza esifanayo-ke egqiba ngayo-ke iParis-ke laphana-ke waphinde waqopha omunye-ke umlando. Sikhumbule sikhuluma ngegusha bafethu, sikhuluma ngengoma-ke ebenama-streams amaningi-ke ku-Spotify-ke kanjalo-ke nakwa-YouTube-ke laphana-ke. Le ngoma iphinde yazenzela-ke umlando-ke oyizibiliboco njengoba ikwazi ukuthi nominate-ke emkhakheni emithathu-ke laphana-ke kuwona-ke amasama-ke laphana-ke okuyinto-ke le bafethu enkulu kakhulu-ke la endimeni kaMaskandi-ke. Kanti-ke nangayi-Paris wayekade-ke eqophe eminye imilando njengoba-ke yagcina yenze-ke 134 million yaphinda-ke yathola i-record of the year okuyindondo enkulu kunazo zonke-ke e-South Africa-ke laphana-ke. Le ndondo yayikade kuthathwe yiyona-ke intokazi-ke uThayila-ke laphana-ke njengoba-ke isiyithatha uMthandeni-ke SK. Namhlanje uMthandeni-ke uzokwenza usuku-ke la khona-ke kuzoba inqopha mlando-ke njengoba ulindelwe-ke ikhava-ke yale ntokazi-ke azobe hamba nayo-ke kule ngoma esikholwa ukuthi-ke iyona ezogqiba-ke igusha-ke laphana-ke. Sazi-ke bafowethu-ke sikuthatha sikubeke njengoba kunjalo sithi lindela.